Ubwami muri Afurika ni kimwe mu bihugu cyendera kugeza uyu munsi. Dore ko kugeza ubu bitatu mu bihugu bigize umugabane wa Afurika ari byo biyobowe n'ingoma ya cyami. Aha nakubwira nk'igihugu cya Lesotho, Morocco hamwe na Eswatini. Umwami niwe uri hejuru ya byose mu gihugu. Ibyo turabizi. Mu kiganiro cyacu cya none tugiye gutembera mu gihugu cya Eswatini. Igihugu giherutse guhindura izina dore ko mbere y'umwaka wa 2018 iki gihugu cyitwaga Swaziland. Ni gute iki gihugu kiyobowe n'ubwami? Abaturage baho babayeho bate? Nibyo cyihariyeho? Byinshi tugiye kubigana mu kiganiro cy'uyu munsi. Genda Tuhamenye ikora uko ishaka, bahaye ikaze. Mu mabara y'ubururu, umuhondo n'umutuku yongeraho n'igisa n'ingabire kumwe n'amacumu abiri. Iri ni ryo darapo rya Eswatini. Mu mvugo yuje ubutwari n'imbaraga bagira bati, twebwe abaswazi turi igihome, turi amayobera, twihisha kure, turi abanyembaraga. Eswatini ni igihugu gihana imbibi na Mozambique, iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu, na Afurika y'Epfo mu majyaruguru agace gatoya, no mu majyepfo y'uburasirazuba. Urebye igice kinini cy'ubu bwami giherereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uretse agace gato gakora kuri Mozambique, ikindi gice cyose gisigaye cy'iki gihugu giherereye muri Afurika y'Epfo. Ibi bikigira kimwe mu bihugu bikura ba mukerarugendo. Eswatini ni kimwe mu bihugu bito muri Afurika nk'uko urutonde rwa worldatlas.com ruheruka mu mwaka wa 2017 bagaragaje ko iki gihugu kiri ku mwanya wa 7 mu bihugu 10 bito ku mugabane wa Afurika, aho gikurikirwa na Djibouti, u Rwanda ku mwanya wa 9 n'igihugu cy'u Burundi kiri ku mwanya wa 10. Eswatini ibamo indimi nyinshi. Indimi kavukire ni Siswati, Zulu, Tsonga, Afrikana n'Icyongereza. Gusa indimi zemewe muri iki gihugu ni Siswati, ururimi rw'Abazulu gakondo, hamwe n'Icyongereza. Okay, so hello. Sawubona. Goodbye. Salakahle. And welcome to Swaziland. Nemukelekile Eswatini. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Mbabane. Bivugwa ko abaturage hafi 19,874 mu mwaka wa 2010 aribo bari batuye uyu mujyi. Umujyi waje gukora nyuma y'uko ikigo cy'ubuyobozi bw'igihugu cyimukiye i Benmezrop, ubu hitwa Manzini, ahari mu mwaka wa 1992. Inkomoko y'izina ry'uyu mujyi rikomoka ku mutware witwaga Mbabane Kunene, uyobaga muri ako gace igihe abimukira b'Abongereza bahageraga mbere y'intambara kabiri y'isi yose. Mbere y'intambara kabiri y'isi yose, abasozi benshi babaga mu turere two mu cyaro kandi bagakorera hanze ya Eswatini, bigatuma umujyi udatera imbere kuko ba nyiri igihugu ntibari bemerewe gutura muri uwo mujyi, ahubwo bagombaga gutura mu turere two mu cyaro kuko imijyi yaturwagamo n'abazungu b'abakoroni icyo gihe. Nyuma y'intambara, abaturage b'iki gihugu batangiye gushinga amashuri n'amazu y'ubucuruzi muri uyu mujyi kugera ku iyubaka ry'umuhanda wa gari ya moshi, ukaba uzwi nka gari ya moshi ya Swaziland to Maputo. Iyi ni gari ya moshi ihuza umujyi wa Maputo, Mozambique, n'umujyi uva muri Matsafa muri Eswatini. Uyu muhanda ufite uburebure bwa metero zirenga 160, dore ko ukomeza ukagera mu bihumbi bya Afurika y'Epfo, hamwe n'ishoramari ry'amahanga muri Eswatini, cyane cyane ubucuruzi bw'isukari, byose byagize uruhare mu iterambere ry'uyu mujyi. Mbabane, uyu murwa mukuru wabaye ihuriro rikuru ry'iterambere kuko uyu munsi ibamo amahoteli, ahantu h'imyidagaduro nk'amaclub, restaurant n'ibindi byinshi bitandukanye, amasomero n'amakiniro ya golf, byose bifatanyiriza hamwe kwita kuri ba mukerarugendo bagenderera iki gihugu. Ubushakashatsi bwakozwe na World Factbook mu mwaka wa 2012 bwerekanye ko hejuru ya 48% by'abaturage ba Eswatini ari abakristo, nk'uko bigaragara muri raporo y'ubwisungane bw'amadini muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yo mu mwaka wa 2012. Ivuga ko abayobozi b'amadini bemeza ko abakristo ari 90%. Aba bakaba ari uruvange rw'abakristo, abagatolika, abamethodiste, abangilikani n'andi matorero agiye atandukanye. Naho 8% ni abayisilamu. Abandi 2% basigaye harimo abahindu, ababudiste n'abayahudi. Mu mwaka wa 2022 iki gihugu cyabareye abaturage barenga 1,121,761 nk'abaturage bari batuye icyo gihugu. Igipimo cy'ubwiyongere muri iki gihugu cyari 0.75%. Icyizere cyo kubaho ni imyaka 59. Ibi bihinduka ku bagabo kuko abagabo icyizere cyo kubaho ni imyaka 57, mu gihe ab'igitsina gore bo ari imyaka 61. Abatuye iki gihugu bitwa abaswazi. Aba babyina mu matsinda bahuriyemo nk'umuco gakondo bakomeyeho kugeza na n'ubu. Umubare munini w'abaturage ba Eswatini ni ubwoko bw'abaswazi, bavanze n'umubare muto w'Abazulu, Abanyafurika b'abazungu biganjemo Abongereza n'abandi baturuka mu bihugu bitandukanye.
dore ko iki gihugu ari kimwe mu byakolonijwe n'Abongereza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana inani mirongo irindwi na rimwe kugeza tariki 6 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo itandatu n'umunani. Umunsi unizihizwa nk'ubwigenge muri ubu bwami bwa Eswatini. Ubwami bwa Eswatini butuye n'abaturage barenga miliyoni. Abaturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, dore ko ibigori ni kimwe mu bihingwa bivuga ko beza kurusha ibindi. Nk'uko bitangazwa na World Bank, ifaranga rikoreshwa muri iki gihugu ryitwa lirangeni. Iri faranga ryatangiye gukoreshwa mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na kane. Iri lirangeni rimwe ringana na 59.14 y'u Rwanda. No kuvuga ko igihumbi cy'ilirangeni kivunjwa agera ku 59,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Nk'uko urubuga country.com rubitangaza, abagore muri iki gihugu ni benshi kuko 53.75% by'abatuye iki gihugu n'ab'igitsina gore ugereranije n'abagabo bafite 26.25%. Ibijyanye no kubaka ndavuga kurushinga hagati y'umusore n'umukobwa. Umugabo agomba kuba afite imyaka 21 mu gihe umukobwa agomba kuba yujuje imyaka 18 y'amavuko, ikinyuranyo cy'imyaka 3 hagati yabo bombi. Nk'uko bivuga ngo agahugu umuco akandi wako kandi ngo kuwukomeraho ni iby'ingenzi. Muri iki gihugu cyobowe n'umwami Muswati ufashwa asomana mu ruhame acibwa amafaranga, kuko sibye gusoma umwana muto naho gusomana byimbitse by'abakundana ngo ni kizira kuko atari umuco wabo. Abaturage nabo niko babyemera, bivugira ko ari imico yazanywe n'abakoloni b'Abongereza. Undi mwihariko w'iki gihugu nuko gushaka umugore mushya ku mwami ari igikorwa ngarukamwaka, aho mu gihugu cya Eswatini bakora umunsi mukuru w'umuco bagatoranya abakobwa beza bakiri bato. Umwami agahitamo umubera umwamikazi wiyongera ku bari bahari, dore ko kugeza ubu Muswati afite abamikazi barenga 15. Ibi bivuga ko uyu mwami ashobora kuba bikomora ku mubyeyi we kuko yaje gupfa afite abagore basaga 60 ndetse n'abana barenga 210 mu gihe kingana n'imyaka 50 yonyine. Nk'uko bitangazwa n'urubuga thekingdomofeswatini.com, mu birori biba buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa munani mu muco gakondo no mu bitaramo bitandukanye, ababyinnyi b'abagabo n'abagore bakaba bakora imyereko nta kintu bambaye hejuru. Uku kudahisha amabere ku bari n'abategarugori ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi, aho baba bemerewe no gufata amafoto ku munsi wa nyuma w'ibirori. Uyu muco nubwo bigaragara ko ntacyo batwaye bo, ariko n'umwe mu mico itavugwa rumwe n'abatuye isi kugeza uyu munsi. Munyemera be n'ahandi dusoreza ikiganiro cy'uyu munsi. Jyemwe abanye mu kiganiro nari Tuhamenye ikora uko ishaka. Naho ubutaha.